Amamukela ka Gui channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi kambe hi kha mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla mi swi tiva ku hayi tshama ti ri ku vuyeni ka Gaza laha ni vone Scodas a post-ini a tsala ku Sesi na Khazi then ka ti-comment mani va fika va comment ku one man's ex is another man's treasure. Hayi laha hi nga vhi hi suka ka Mhaxongi yi kwata because mi swi tivaka ku ri ex ya vona i Prince Rhangani se va mixina ku hayi swi tikomba nga ku vile ku yivelelana na xisa lexiyani laha swi nga fika swi kwatisa ngopfu Xongi Rhangani laha nga ze a fika a comment-a a kombisa leswaku yena a nga la ku toloveliwe yaleyo comment mi nga lava ku ni vangela valala se ni byeriwa ku ni ex hi number mani no va ex ya Yeso Kreste ya swi fika swi va hi ndlela leyo laha vanhu va nga fika va react hi ndlela yin'wanyana ya xiyimo xa le henhla swinene ya so swi tikomba nga ku khale mani gig yi comment-a ka ti-post ta Xongi but a nga reply so sweswi swi fike laha se a nga teka decision ya ku hayi swa hlamula ku because se swi le ku yeni mahlweni each and every day so ti le ku vuyeni ku dlaya la ka Gaza le ku zameni ka ku secha another comment but na loko ni nga yi kumi laha yi nyamalalini ku na screenshot laha se a hi be khale screenshot mi ta swi kuma ka show screenshot swa kona hi ndlela yaleyo loko ku mi nga subscribe hi kombela mi vhela mi tlika subscribe leswaku loko hi mi tisela tin'we update mi hatla mi ti kuma hi nkarhi wolowo ni khomela for background swo boha ku va na huwa laha ni nga kona but no ndlela ku va ni nga lavi ku va late ni vhele ku hayi na hatlisa ni nyika vanhu lavawani update ka leswi swi nga ku humeleleni swi vona vhela va mbale ku fana kwalano swo swa tikomba guys swi nga ku hayi ku na ku yivelana nyana xikarhi laha mara wo ka hi nga tivi kumbe swo kotlanisa va mbale tiburuku to fana so but Xongi kahle a nga against ka ku Jolana luya against ya ku va a vuriwa ex swi ri kahle a nga ha la ku tikuma a ku mexiniwe Prince Rhangani ka vutomi bya yena u humeni ka swona and I understand situation ya yena na me guys a ni nga ha ta swi lava ku loko ni humini munhu a hatla ni byela hi ti-past ta mina swi somehow swi hi ndlela yin'wanyana swi ku vuyisela ti-pain ku ri hi ku se a wu ri rivaleni hi swona Gaza yi nga Gaza mi swi vona vanhu vhele va le ku comment-eni na vona hi xiyimo xa le henhla va veka mavonelo ma vona matwisiselo ma vona ku ya hi situation leyi nga xiswona ni ku zameni ka ku lava comment liyani ya ni nyamalalela a ni twisi ku yo delete cause ku huma liya yo mi nga lava ku ni vangela valala ntsena leyin'wanyana a yi le ku humeni but ma yi vona ku huma leyiwa ntsena leyin'wana a yi le ku humeni i tshaku i zama ku ti endla a better person hi mina karhele Mhaxongi hayi karhele so na ku zama ku secha yin'wanyana problem u ni tolovela ngopfu and u nghena ngopfu ka timhaka ta mina a nga ni toloveli a swi vulaka ku ri hayi leswi a ku huhwa guys mhaka leyi serious kwatini mani loko ze swi va so a nga ta comment-a hi ndlela leyi ku ri ku a nga kwatanga ni sure ku ma le ku ti voneni tin'wanyana ti-comment loko vanhu va kha va hleka hi ndlela yaleyo I think so far hi kume teto but hi leyiwani liya hi nga yi kuma hi leyiwani then after ya leyin'wanyani hi leyi landzelaka already se van'wana se va screenshot-ini ku ze mi vona ku ri na caption kwalano a ku u twa onge wa chaviwa mhani ku chavi khegwani ni nga ku swota i ya jika le xibedhlele I was very quiet for a long time a kha a ni nyanyuka msitli ya loyi hi kombela mi subscribe ka swilo mi nga se subscribe inkomu.